sobom i okolinom treba prevazići, suprotstaviti se ili prihvatiti ono što se događa oko nas kao nemi svedok. Da li? Velika je dilema u svima nama. Ograditi se zidom, zatvoriti oči i uši, pred svime je slabost. Prevazići barijere, stati na crtu, oprobati snage sa svakim, iskazati svoj stav i suprotstaviti se znanjem, umećem i tolerancijom. Karakter treba da ostane čvrst i jak, a zid treba da puca kao led pod nogama i da pruži dalekosežne vidike.